ono gdje ja koristim zapravo ove language modele je u diferencijalnoj dijagnostici. Radiologija je ogromna i ja se bavim i odraslima i djecom i ultrazvuk i rentgen i ponekad očitavam magnete i ove što mi treba za kao drugo mišljenje za ove naše neke specifične stvari, od pluća do, ne znam, muskuloskeletnog sustava i tak dalje i tak dalje. Nekad kod onih izuzetnih slučajeva stanem i gledam što bi to sve moglo biti. I onda nećeš vjerovat, ali kad upitaš mojeg napravljenog ChatGPT-a kojeg sam nafilao sa svim živim Prilagodio sam tebi. iz radiologije, da, tak se ih zove, on izbaci diferencijalno dijagnostički mi 10 stvari. I tih 10 stvari meni već daju, aha, ovo nije, ovo je, ovo možda, ovo nije. I onda tu mi uvelike olakšava dijagnostički put i kriterije.